ubona ligagasi khona la iTable Mountain laphaya ubutijabulisa nebangani bakho lababili eCape Town eSwatini Mobile ikunikeza ithuba lokuthi ukunele uhambo loluya eCape Town uyojabulisa nebangani bakho lababili kwakho nje ukuthi ufake i-airtime ya100 emalangeni bese uchapata *279# unqome bangani bakho lababili nabo kumele kube ngabayifakile le airtime ya100 emalangeni ukuthi babe sethubeni lokuhamba nabo etukwaloko ngulo utothola 10,000 emalangeni cash walolu hambo lomncintiswano uqala mhla ka7 January kuya ku6 February 2026 ungasaleli ngaphandle gibela indizi yochaza eCape Town nebangani bakho noma umndeni wakho eSwatini Mobile your affordable network. Awutiva khala kanjalo ke mlele ekhaya la sekusho wona sesingena kanjalo ke ngaphasi kwelihlelo la 79 wakho la nginaye bahle egama lapha endlini dekusakade lo nguyena labayitha chamuka khona lapha yankafaneni lenkulu eKingdom of Eswatini eSwatini Mobile angimcele nabayithe akubingelele ekseni egameni lenkosi. Hallelujah, siyavusela kakhulu umcanco, siyavusela nakibo balaleli ekhaya lapho bakhona lapho umsakado weVoice of the Church ufinyelela khona. Sesikhona sengeSwatini Mobile sitokhulumisa kona donate inhlelo tefu lokufaka ekhathi icampaign noma ipromotion yefu lengiyona isachubeka ikhona lethi win a trip to Cape Town nebangani bakho. Lena ke qanqo ipromotion lekhona lesibuke singabhani ukuthi kusacala umnyaka bamfu batawugijinyiswa nginati tikolo kulogijinyiswa tikolo abatawuthi uyiphela lenyanga ya January babe sebakhathele so sasithi ke asesibeke nangomncintiswano lotawubabambisa ubasite ukuthi by the time kuphela lenyanga ngoba uphela ngaFebruary umncintiswano lothi ufaka 100 emalangeni utibeke ethubeni lekuwina i-expense paid trip leya eCape Town for umumfu lotawuhamba nebangani bakhe lababili batawuphinze futhi babe sethubeni lekuthi umumfu amunye athole 10,000 emalangeni cash ngetuli kwaloko le promotion iqale mhla ka7 January itawuphela mhla ka6 February lolu hambo ke kutawuthi nasekufike lesikhathi sitawuba announcer nge-live draw letaba mhla ka7 letoba live ku Facebook wethu luhambo lutawuba mhla ka13 batawuhamba mhla ka13 February babuye mhla ka15 February lokhu ke kuze bamfu bakhona ukuthi baparticipate ngalokugcwele kulo mncintiswano lona longiyena lotawukhethwa kule live draw kutawuthi ukuthi anominate labalingani bakhe noma labangani bakhe lababili ngakuthi adayile *279# bese ke soyaba nominator nabo ke kumele ukuthi kube bamfu labamfakile lo 100 emalangeni kuya kusetulu kuze ukuthi batawuthola le award noma le gift yabo ngalokuphelele ngalokwenele. Ya tihamba kanjalo mlale ekhaya lapha emsakadweni bahle uletha ndzaba letimnanzi la letenda ukuthi noma stress etikolo sikhona kodwa ke na i-trip leyo Cape Town manje ke ngifuna kuva ukuthi bahle ungibhadalela ku i-return kuhamba nekubuya noma ubhadala nje ukuthi angiyoshaya ngimoya sengiyadibuyela. Mqanqo lena ikubhili ya eSwatini Mobile. Okay. Konke lithikithi lekuhamba nekubuya lapho utawulala khona lo tawukudla siyakubhadalela ne-travel insurance ngoba siyathi ukuthi timpo letimcokwa letinga ukuthi tibuketwe kuwenda siqiniseko ukuthi emaswati ayaphepha noma ngabe akuliphi live noma umhlaba. So ke singeSwatini Mobile sithi thina it's an all expense paid for trip, accommodation, travel, uyahamba obuye sekunalo 10,000 cash ngetulu umuntu latawusebenzisa ngendlela lafisa ngayo kusebenzisa. Yeah, lo munye njengoba asifa la ku79 wakho la uthi ngivela uthi *792#. 279# *279#. Okay, asesiphinze futhi atoyibamba kahle umlale ekhaya. Uthi ungafaka 100 emalangeni wakho bese udayila *279#. Okay. Ufike bese lapho kutakuniketa ke option ngokuthi add or nominate friend bese lapho ke soyafaka abangani bakho lababili.
bese nabo ke uyabakhuthata ukuthi abamfake 100 lilangeni. Okay. Yes. Noma ngawufaka kangaka kunenzaba. Akunenzaba. In fact nawufaka kaningi lamathuba ayanyuka ukuthi vele kube nguwe lo logcine uhamba nebalingani bakho. Okay. Mphinzele ukuthi uthi *279#. *279#. Yebo, Ubese ke so uyachubeka ke noma ufaka bangani ukuthi labamcoka labatawuthathwa babili. Yes. Ngiyakuva ukuthi i-draw imhla kabani ke ja? Imhla ka7 February Canco. Sitabe se live tingumdleni futhi echumana Facebook. Okay. Labangani nabangena lapho nabo kufanele babe na 79. Noma kanjani Okay. Canco kufuna kube amakhasimende ayiSwatini Mobile. Ngetulu kwaloko ke kufuneka kwekuthi labangani including nalona longiyena Adobe anominator abawina naye. Okay. Kube bamfu labana 18 weminyaka kuya ngetulu. Okay. Le promotion ke lena ivumeleke kulo lonke customer la eSwatini Mobile whether u contract noma awukho. As soon as ufaka lo 100 emalangeni automatically uyangena kulo mncintiswano bese ke suya nominate laba lofisa ukuthi uhambe nabo. Ngiyeva lana uthi umhla ka13 utaba sasekhathi eCape Town uyabuya mhla ka15 kuFebruary lokusho ukuthi bunanzi nalena utaba thole amadatha mahala uyabashaya umoya amasacha konke kube kahle khona le eCape Town kafishane nje asesibuye ke lengcikithe ukuthi ke nanguke lapha lo muntu sovile uyafisa kushona eCape Town angenele le competition cizelela kabanti kulolo hlangothi mhlawumbe uyafisa nabayithi kuyingenela. Cha siyabakhuthata Canco ukuthi vele abafake 100 langeni wabo lokungiyena utobenda ukuthi bangenele lo mncintiswano kepha na ke yonke imigomo nembandzela iyabakhona konke ama promotions noma ama campaigns enkampani. So siyakhuthata ukuthi umuntu lotawufisa kungenela lo mncintiswano ukuthi agcina tikhanzile aye eCape Town. Ayinake lemgomo nembandzela lokufaka ekhathi ukuthi umuntu ufuna kube umuntu lone sim card le yakhe levelile le register phansi keligama lakhe ema ID yakhe. Sichaze nokuthi ke uma ngabe kwentekile lona lo winile waba ngetulu kwa18 kepha na ke waba mhlambe emkhathini wa18 to 21 years old kutawudzinga ukuthi sithole i-consent from umdali wakhe ngoba siya recognize ukuthi yebo noma ungetulu kwa18 weminyaka kepha na ngekubunga esigaba ekhaya usesemncane ngoba kusene kwenteka kube loyo ngumphane esikolo. Okay. Lokutawudzinga ukuthi uma ngabe sekawina ke nebalingani bakhe nabo uma ngabe ba within the same age group nabo kutawudzinga ukuthi sithole i-consent from badali babo ukuthi vele bayabavumela ukuthi bahambe bayelela sithi batawuwina khona. Ngetulu kwaloko siyacela ukuthi ema customer ende siciniseko sekuthi uma ngabe utawunominator la bamfu unabo ubahlole ukuthi nabo bavelile ubagcugcutele ngoba kutaba bhlungu ukhanze ukuthi wena lokungwena owinile uvelile inombolo iphansi eligama lakho kepha nabalingani bakho sesithi siyamshayela umngane wakho sikhanza ukuthi inombolo iphansi eligama lama kwakhe. Unfortunately lokho kutawube sekusibuyisela emuva ebhodweni kwekuthi sekufuna futhi sidraw. Ngetulu kwaloko sicela ukucacisa ke emakhasimende ukuthi lamalanga ngilawa kuphela labekiwe ukuthi kutawuhanjwa ngawo. So uma ngabe mhlawumbe utawukhanzakala ukuthi umuntu akekho available Nkosi yami kutaba bhlungu ngoba kutawudzinga siphinde sibuyele ebhodweni size sithole bamfu laba available ngoba kunema situations noma ke ngidawuthi imigomo lebekiwe ngalelanga leli khanze khathi ukuthi ema bookings sekendiwe naloko timvat sakhona ukuthi kumova. Ngetulu kwaloko le gift ayiseko transferable uma ngabe nje itholwe nguwe nje Canco netihlobo takho ngese sakhona ukuthi udawuthi hayi asinikede mzala wami yakho sibheke ukuthi iclaimwe nguwe nemali angese kunikede udawuthi hayi instead of ukuthi ngiyele eCape Town sale ninginikeda le mali lebentayibhadala cha ke ayisiwe lokho kutawube sekudefeata le purpose yayo yonke le promotion. Imgomo nembandzela le. Imgomo nembandzela. Lokusho ukuthi noma ngabe ngiyabekisa naku ngiyayiwina mine mane ngitele ngithi ngihamba ngani ngendiza noma ngihamba bus. Uhamba ngendiza, uhamba ngendiza. Mhlambe ude leyo passport.
nithini kulolu hlangothi kusho ukuthi vele sibiyele emva ebhodweni. Lokhu kahle kakhulu ke ngalomncintiswano ukuthi uyayibona nje icanco le live imhla ka7 lelanga lesimemetela ngayo. Okay. Lokusho ukuthi sikuniketa isikhathi ukuthi lungisa impaper takho. Buze utokhona ukuthi nibe seseniyandiza ngalomhla ka13. Lo ngikholelwa ukuthi sikhathi lesanele leso sekuthi ulungise impaper takho. Kude lovaleleke ngephandle as long as ul customer la eSwatini Mobile sithi buya ungenele umncintiswano uthole nalithuba lokuthi uhambe uye eKapa lodumo. Kunjalo ke mlele ekhaya ngi79 wakho lo eSwatini Mobile ithi ke thenga i-airtime ya 100 emalangeni. 100 emalangeni bese ungenela umncintiswano. Asesimthathe ke la kulolicingo ngoba lomnye mhlambe unayo lo 79 mane unayo nale mali akade ukuthi kufune aqale kanjani. Ngivile lapho ushabo star bani usoze uyofika egcineni uhambisa nje le process yokungenela lo mncintiswano. Kunjalo Canco. Ya tihamba kanjalo ke mlale ekhaya lapha emsakatweni welphimbo lelibandla iVeus FM. Timzaba timnanzi ke la ukhipha nje 100 wemalangeni uthenga i-airtime yakhona eSwatini Mobile njengoba lapha ke etindlini kusakade asesigwinye ke mathe sihlole kanje. Ake uticabange nje ubona ligagasi khona la iTable Mountain laphaya ubutijabulisa nebangani bakho lababili eCape Town eSwatini Mobile ikuniketa lithuba lokuthi ubunele uhambo loluya eCape Town uyojabulisa nebangani bakho lababili kwakho nje ukuthi ufake i-airtime ya 100 emalangeni bese uchapata *279# unqome bangani bakho lababili nabo kumele kube ngabayifakile le airtime ya 100 emalangeni ukuthi babe sethubeni lokuhamba nabo etukwaloko ngulo utothola 10,000 emalangeni cash walolu hambo lo mncintiswano uqala mhla ka7 January kuya ku6 February 2026 ungasaleli ngaphandle gibela indizi yochaza eCape Town nebangani bakho noma umndeni wakho eSwatini Mobile your affordable network. Kunjalo gibela indizi yochaza eCape Town 79 wakho lo Swatini Mobile lapha endlini dekusakade amzalwane ekhaya iletha ndzaba letimnanzi letivakashisa ndlebe nje de massage la letimnanzi tekuthi uyophumula lapha eCape Town kodwa nga 100 wemalangeni bese ufaka abangani bakho lababili ukhona ke la bahle gama la nguye ke lo siphatheleke leto ndzaba letimnanzi angimcele phinza agcizelele nje kabandi njengoba besummit emathe lapha bahle. Kunjalo Canco siyabonga kakhulu njengoba besishido sithi siyakhuthata emakhasimende ayeSwatini Mobile ukuthi afake i-airtime lengetulu lecala ku100 emalangeni kuya etulu kwenda njalo kutawubese ke kubeka umuntu ethubeni lokuthi angenele lo mncintiswano awine na itriple leya eCape Town latawuhamba nebangani bakhe lababili utawuthi angafaka lo 100 emalangeni bese udiala *279# *279# kunominator labangani bakhe lababili lekumele ukuthi nabo babe bafakile airtime lenganga 100 emalangeni kuya etulu nabo kuqualify. Lo mncintiswano wethu ke Canco uqala mhla ka7 uyaphela mhla ka7 January uyaphela mhla ka6 February 2026. Kutawuthi mhla ka7 bese siba live etinkhundleni tefuthi echumana Facebook lapho sitawukhetha lo muntu lotawuwina kanye nalabangani bakhe lababili. Siyagcizelela ke ukuthi emakhasimende ethu ativakashele tinkhundla tefuthi echumana kuhlala njalo lapho si-update khona ngawo lo mncintiswano kanye nemigomo nembandzela yawo. Kutawuthi mhla ka13 bese ke labawinile bayahamba balibangisa khona eNingizimu Afrika eKapa lodumo babuye mhla ka15 lokusho ukuthi nje Canco nawunaka lapha lena impela somvo ledume kakhulu yeValentines lokusho ukuthi kutabe kumnanzi kunjeyana umuntu avakashile netihlobo takhe noma nebangani bakhe labo latabe ahambe nabo. Ya kusho ukuthi ngilo 13 na kuya ku15 so lo uku happy Valentine's Day. Kusho ukuthi ke lapha mlale ekhaya njobasho la letihlobo takhe uthi 30 suka ku18 kuya kubani lethi ngaphansi kwa18 kuya ku21 noma ngetulu kwa18 Canco from 18 kuya etulu. Yeah. Yebo Canco kunale provision yalama yalemigomo nembandzela lapha yalo between 18 to 21. Lekungumnyaka leseconsider ukuthi nawusekhaya lo kusho ukuthi usesengumfana la usho ukuthi uma kwendekile ke wawina kulomncintiswano sitawucela ukuthi abantu labadzala ekhaya basinikete iconsent ukuthi vele bayakuvumela ukuthi uhambe uyele eKapa.
Yebo. Uphinzwa igcizeleni indzaba ukuthi ke lehlobo takhe latifakile lapha ya kufuneka tibe naye eSwatini Mobile. Kufuna tibe makhasimende ayiSwatini Mobile la active ngetulu kwaloku letinombolo labatisebenzisako tibe tivelile ti-register phansi emagama abo nema IDs abo. Okay. Mhlambe lo myashiyeka ke lokuvela yini silwane sini mhlambe songamthatha nje kafishane ukuthi yini lokuvela na. Lokuvela cancongulo ukuthi likhasimende le nombolo lelisebenzisako ibe phansi eligama lakhe phansi ID yakhe kungabi kwekuthi mhlambe ngaregisterwa ngumzala noma ngaregisterwa ngi-auntie. Uma ngabe ke umuntu afisile ukuthi seka transfera ngoba kungenteka ukuthi le nombolo wamregistera auntie beka sesemncane angephansi lo 18 asesesikolweni njengoba kuvame kwenteka. So ofisile ke ukuthi seyingaba phansi eligama lakhe uyahamba ke nesihlobo lesamregistela baye esitolo sayiSwatini Mobile esithutane nawo baphathe ama ID kwendiwe i-transfer bese lapho ke inombolo iba phansi emnikati. Okay. Njoba usho nje ukuthi ngilovelile mhlambe lo munye ukhanze ukuthi munye kwala balababili labakhethile mhlambe mncanyana mhlamba kaveli nithini lapho na usengiwinile la nangilona usiniketa inkinga munye ukhanze ukuthi akaveli yena mhlambe naye uphasa make lelikhadi la register phansi amake nithini baka seSwatini Mobile. Ngosami cancu kutaba ngomtimba lobhlungu vele ngoba njengoba sigcizelela. Yeah. Ukuthi asende siciniseko sokuthi uvelile. Ngoba uma ngabe le nombolo ingekho phansi kwakho kutasiniketa mhlambe tinkinga letithithe mhlambe nekubanga sekhanza ukuthi umnikati wenombolo mbamba sothi hayi phela yami le nombolo. Despite ukuthi besenyetiswa ngo-antiza lapha noma ngumzala. So singiko sithi asicizelele siwacela emakhasimende ukuthi yena siciniseke ukuthi inombolo ivelile ngephansi kweligama lakho imininingwane yonke lekhona kule nombolo yakho kutowenda ukuthi le process ibe seamless naloko ukuthi uma ngabe sesithi sesicala ema processes elihambo nako konke kube betimsimvu lebakhona siyathanda ukuthi amakhasimende ethu experience i-transparency adi ukuthi konke sikwente ngendlela lengiyo. Yeah. 79 wakho umzalo nekhaya utana indzaba letimnanzi ke la ta 100 nje wemalangeni bese ukhetha hlobo takho letintimbili uphinza ube nembasela ya 10,000 emalangeni eyinyanza leyo le 10,000 emalangeni uma niya lapha ya eCape Town umzalo lekhaya awukusolo jolo lapha ya kunelwandle futhi ngalokunjalo usho njalo ke 79 la uthi nje *279# *279# kungenela umncintiswano bathi ke i-draw imhla ka 7 February live ka Facebook. Yeah. Yebo. Lokusho ukuthi iyavalwa mhla kabani 6 mhla ka 6 nje February midnight kwathi nqe 12 ebusuku seyivele seyivalile ngakusasa nje kuseni sisetikwayo siyamemedela masinyane umuntu lo uhamba konetihlobo takhe angicacise ke lana canqwe ukuthi kulo 10,000 awusuye munye bathafu. Okay. Lokusho ukuthi umuntu omunye kulaba labathafu labahamba konloyo unezizumbulu sakhe sa 10,000 cash lataba siphethe. Yeah thina ke bafundisi sisukumele etulu ngoba sinato leti hlobo tethu lamabandleni sitawusukuma nje impela sithenge la sitani ke nibhalise nisonzele lapha ya eSwatini Mobile nitothola nazizumbulu semali ya 10,000 amunye shosi nje nasibathathu sithi nceke kuNkulunkulu awu inyanza leyo lokuba mnanzi ukuthi iqhula lapha eCape Town ngeValentine nanifisa ke ukuthi umzalwane ekhaya ahamba lapha eCape Town thengani kusukela ku 100 emalangeni uya etulu bese ningenela icompetition uthi nje *279# ningenela ke leyo competition usho njalo gama lapha endlini dekusakada umzalwane ekhaya mhla ka 6 iyancanyulwa 6 ebusuku 6 ebusuku iyavala nje sithi sivala ngci sekude lokungenako sesiyachubekela embili sesifuna emakhasimende evula tawubese aya eKapa. Yeah. Kukhona lonye bosafuna ukungeta nje la ngathi kusele kancane nje elwimini ungakungeta lokho. Akusiko lokunganani canqo mhlambe kungaveta nje ukuthi kubese kuba khona lokuthi engabe lo 100 emalangeni ngidoubt nangimfakele bese ngendani. Yeah.
kuningi ke kakhulu maningi ama products ayiSwatini mobile la khona lesi encourage ukuthi ukuthi emakhasimende akawathole akawasebenzise nga 100 emalangeni wakho uyathola no frills la hamba na 7 GB lo 7 GB una 3 GB wasemini newasebusuku. Okay. Kuphinze ngetulu kwaloko kube na 300 on net minutes, kube na 60 off net minutes, kube na 90 wema SMS. Ngetulu kwaloko yonke imphela sonto ushaya mahala. Kwangena nje imphela sonto wena utiteka waya awugcini nga 79 wakho awunaso fake nangabe ufake lo 100 emalangeni wamsebenzisa ngaleyo ndlela. Ya mphinzele kulolu hlangothi mhlambe lo mnye ube siyasheshiyeka nje ukuthi uqale wathini lapho na kulo 100 emalangeni. Uyawuthola ama no frills akho 100 emalangeni la hamba na 7 GB. Yeah. Lo 7 GB uhlukaniseke ekhathi kuna 3.5 GB wasemini kuna 3.5 GB wasebusuku. Ngetulu kwaloko kuba nema minutes lo wasebenzisako kushayela inombolo dayiSwatini mobile lang 300, kube na 60 minutes kushayela letinye inombolo etingasedayiSwatini mobile bese sekuba nema SMSs. Bese kuthi every weekend njalo ngempela sonto whether isesekhona le package noma ayikho uyashaya mahala uma ushayela inombolo yayiSwatini mobile. Ngetulu kwaloko kulokunye uma umfakile lo 100 emalangeni uyakhona ukuthi uthole ema-minutes nje kuphela. Kukhona lesibadiko ukuthi banema Wi-Fi ukhanze ukuthi sofuna lokho ekushaya nga eSwatini mobile nga 79 wakho uma ufaka 100 emalangeni uyathola ema-minutes lang 300 lo enyanga yonke lo tawasebenzisa kushayela inombolo ya eSwatini mobile. Uphinze futhi uthole ngetulu lomnye 300 minutes wokushayela enombolo lengasiyo ya eSwatini mobile. So uthola double the value lapho nga 100 emalangeni wakho kuphela nje. Senga ke mlele ekhaya nga 100 emalangeni nje kuya eTulu utibeke ethubeni ke lokuya phansi eCape Town njoba shito la so umbalile 7 GB nakhona tinti bunanzi ba eSwatini mobile bese ushaya waya ngeweekend ushayela inombolo taso eSwatini mobile ucoce nebangani bakho ningaplana nende i-meeting khona la ku eSwatini mobile thenga ke nga 100 emalangeni uyeTulu utiwinele utubeke ethubeni so kuchazilela kagama ukuthi kune trip nakhona bangani bami nje labathathu balababili ngimi wesithathu sitahamba nesihumulo lesinganga 10,000 emalangeni nasiya lapha ya eCape Town imali le ngisonzo nzima wemali sheshe uphuthume ke emzalwane ekhaya na ulibandla nawe sheshe usukume nimthathe nje umfundisi namamfundisi batohamba baye lapha ku Valentine's Day itabi lapha yapha eCape Town kube kuhle kube nje yamhla ka13 kuya kumhla ka15 malanga lamathi solo nishaywa ngumoya ningene lapha elwandle ngakufakazela ngakufakazela ngempela canco kutawuba njalo emalanga lamathafu emakhasiment efu la tibeke ethubeni ukuthi angenele lemncintiswano alandzele nemigomo nembandzela atabe ase Cape Town ngayo imphela somvo ye Valentine kuyi weekend lenkulu umhlaba wonke. Kunjalo ke mlele ekhaya la tindzaba ke tichamuka lapha ya ka 79 wakho lapha endlini tekusakata kulo liphimbo lelibandla iVeus FM asengiphinze futhi ke ngihlole lapha emarket ngive ukuthi khona ngabe khamba kanjani njengoba ngihlelisane nabo lapha emsakatweni. Ake uticabange nje ubona ligagasi khona la iTable Mountain lapha ya ubuthi jabulisa nebangani bakho lababili eCape Town eSwatini mobile ikuniketa lithuba lokuthi ubunele uhambo loluya eCape Town uyojabulisa nebangani bakho lababili kwakho nje ukuthi ufake i-airtime ya 100 emalangeni bese uchapata *279# unqome bangani bakho lababili nabo kumele kube ngabayifakile le airtime ya 100 emalangeni ukuthi babe sethubeni lokuhamba nabo etukwaloko ngulo utothola 10,000 emalangeni cash walolu hambo lomncintiswano uqala mhla ka7 January kuya ku6 February 2026 ungasaleli ngaphandle gibela indizi yochaza eCape Town nebangani bakho noma umndeni wakho eSwatini mobile Your affordable network.
Tihamba kanjalo ke mlale ekhaya lapha endlini tekusakatha kulo liphimbo lelibandla iVeus FM. Nihlisene nagama la endlini tekusakatha. Nguye ke lo siphetheke lethu imizaba lethi imnanzi imizalwane ekhaya lapha emsakatweni weliphimbo lelibandla iVeus FM. Indzaba lenkulu ke iye ukuthi ngenela ke nang 79 wakho la uthenge nje nga 100 wemalangeni utibeke ethubeni lokungenela nayi draw letaba mhla ka 6 umhla ka 7 February. ya ngicela kafishane nje sesimphinzele ke konke lesikhuluma ngako nje umlaleli ekhaya la ngoba lomnye mhlambe uthanza kuvula iwireless yakhe akavisisi kahle lapha gama Kunjalo Canco. Kusho ukuthi siyinkampani sirana i-competition noma i-promotion lethi win a trip to Cape Town nebangani bakho lababili noma tihlobo takho letimbili depending ukuthi umuntu ukhethe ku-nominator bani kungenela lo mncintiswano. Kuba part of lo mncintiswano kudingake ukuthi umuntu lolikhasimende afake 100 emalangeni kuya etulu kutongenela lo mncintiswano bese unominator bangani bakhe lababili abanominate ku *279# *279# lekudinga ukuthi nabo babe bamfakile 100 emalangeni kuya etulu kuzo ukuthi uma sekufika lesikhathi sekuclaima le prize kube khanzakala ukuthi wonke umuntu ulandzele imigomo yalo mncintiswano. Le trip lena ke iya eCape Town iyahamba labahamba ko bahamba mhla ka 13 February babuya mhla ka 15 February. Umncintiswano ke uyaphela mhla ka 6 February kwatiso ukuthi le promotion iqale mhla ka 7 January. Mhla ka 7 February sitabe si live etinkundleni tekuxhumana ku Facebook lapho sitabe khona ke sine draw lapho sitawube sesiyamenmetela khona ke umuntu lo winile kanye nebangani bakhe lababili labawinile labatawube seke baya khona eCape Town. Imigomo nembandzela ke ikhona Canco njengoba bengishilo kwekuthi imncintiswano uvuleleke lonke customer la eSwatini Mobile kuthi une contract noma ude ngoba mhlambe beyiba khona lembuto ukuthi thina bema contract ke cha lonke likhasimende la eSwatini Mobile wafaka nje 100 lilangeni kuya etulu usekhathi ishice ebhodweni. Lo mncintiswano ke uyasho nekwekuthi lemigomo nembandzela iyasho kwekuthi kufuna kwekuthi umuntu lo ungenelako abe na 18 kuya ngetulu. Kwatise ke ukuthi ngekwemthetho nasona 18 uyaconsiderishwa ukuthi cha sokhulile. Uma ngabe nakhona ke una 18 emkhathini wa 18 kuya ku 21 so winile tikhanzo winile siyinkampani sibuke ukuthi kungcono kwekuthi sicele i-consent form le sayiniwe ngomtali noma ngiloyo lobuke loyo muntu noma lelo customer lena 18 esemkhathini wa 18 kuya ku 21 ngetiza futhi ukuthi ke mhlawumbe uma usibuka leminyaka lena sikuconsiderisha ukuthi solusahlala ekhaya usesephansi isandla semuntu lothite lomdzala lekufuna kube nguye lovumako ukuthi cha vele lo mfana wami lona angaya lena eKapa ngikuthemba yona inkampani yaSwatini Mobile. Ngetulu kwaloko ke siyacela ukuthi siyagcizelela ukuthi emakhasimende efo akabe ngilavelile ngema documents langiwo umuntu entesiciniseko sekuthi inombolo la isebenzisako iregister phansi eligama lakhe nemininingwane yakhe lengiyo. Uma ngabe umuntu athi ikhanza ukuthi mhlambe inombolo wavulelwa ngimake noma ngigogo ngesikhathi lesithide sengiso lesikhathi sekuthi nyalo sekangacela ukuthi awugogo Nkosi yami omake kunana ngomncintiswano lengifisa kungenela bengicela uma nongibambise ke ku transfera le nombolo kuyo imininingwane yami lengiyo. Siyabakhuthaza ke ukuthi bangavakashela ke isitolo lesidvudane sayiSwatini Mobile babete bobabili baphathe imininingwane yabo i-transfer ayithatha isikhathi lesithe Canco kutawuvele kube njalo umuntu athi ikhanza inombolo yakhe seyiphansi eligama lakhe. Lokhu ke sikwenda futhi siyinkampani kwenda siciniseko sokuthi umuntu losebenzisa inombolo noma ngabe sekwentekalana athi kwekuthi ngiyakhe. Ngetulu kwaloko sibuke ukuthi sizama ku-avoida etimo lapho sitawuthi nasesiwinisa umuntu khona bese suyavumbuka umzala lapha athi hey mzala phela ukhumbula wavulelwa ngimi le nombolo akhohlwe ukuthi isikhathi lesithe solusenyetiswa nguye umzala wakhe lapha
so tawufuna claima le prize ngoba seyiphansi ligama lakhe. Ngakho ke siyakhuthatha ukuthi emakhasimende ayiSwatini Mobile avele lena ke imcanco ngomgomo lo hlalo ukhona kuyo yonke imncintiswano yethu ngoba sikhanzile ukuthi kube nawo lamakhasimende akubanike tata inkinga ukuthi nasekawinile khanzakale ukuthi lo nombolo ayisiyo yakhe. So lokuvela kuyimfo lesi encourage nje normally generally ngephandle kwalomncintiswano ngoba sibonile kubumgcoko bakho. Ngetulu kwaloko ke siyakhuthatha futhi siyawatisa emakhasimende ukuthi le gift noma ngidawuthi le win le trip ayisiko transferable. Uma ngabe iwinwe nguwe nje emcanco sibheke ukuthi ithathwe nguwe kanye nebalingani bakho. Angeke sisabe sesiniketa umfana wakho noma mzala wakho noma sihlobo sakho ngetizafu letitsite. Ngetulu kwaloko kufuna ukuthi vele ube nayo le passport njengoba uyisho umithe nawo onke ema travel requirements. Kuze sitowenda sicinise ukuthi uma senda lama bookings nalama travel insurance ube ngumuntu vele lo ready ukuthi sesingavele sikufake endizeni. Ngetulu kwaloko siyakhuthatha ukuthi umuntu nangabe athi ukuthi le mncintiswano lona uvela uyaungenela liqingo luhlale lu-on. Wangatfolakala sibuyele ebhodweni emcanco. Siyofuna lomunye lestamfola azibe solo simosha isikhathi njengoba besishilo ukuthi kutabe kuyimfo ye-weekend bahamba ye-weekend. Siyakhuthatha ukuthi vele umuntu atfolakale yena nalabangani bakhe la katabe abanominatile. Kunjalo ke mlalekhaya ngo79 wakho lo lapha endlini Texata sesihlushwa isikhathi la. Bengisafisa lokuthi uphindze uchaze lenzaba yabo 7GB ngaye lo 100 wemalangeni ngoba ushaya iwaya ngeweekend. Kafishane nje iminute elilodwa. Kunjalo Canco njengoba bengishilo ukuthi nga100 lelangeni wakho lo wodwa nje uyakhona ukuthola no frills la hamba na 7GB 7GB lohlukaniswe kabili kuna 3.5GB wasemini kuna 3.5GB wasebusuku. Ngetulu kwaloko kube nema minutes lokhona ukuthi ushayele tinombolo ta eSwatini Mobile kuphela. Bese sekuba nema minutes ukuthi ushayele letinye tinombolo letingasi eta eSwatini Mobile lang 60 nema SMS lang 90. Ngetulu kwaloko uyakhona ukuthi njalo ngempela sonto kuze kuphele lenyanga. Leso sikhathi lofakela lo 100 emalangeni ngayo wathenga le package njalo ngempela sonto ushaya mahala ushaya letihlobo takho ushayele bangani bakho ni plan yona i-trip yase Cape Town. Usho njalo ke la gama eshaya nje inombolo le ethi *279# mzalwane ekhaya ungenele competition. Tsenga nje i-airtime 100 emalangeni siphushwa isikhathi emlale ekhaya lapha endlini Texata. Evile litako ngesikhathi lesifana nasona lesivalelisa egama. Siyabonga kakhulu Canco siyakhuthatha ama customer ukuthi achubeka ungenele umncintiswano. Siyabonga kakhulu ukuthi asinikete indlebe asilalele same time ngalesithafu sitabe sikhona sitana letinye tindzaba letimnanzi. Siyabonga. Amen. Amen. Ake uticabange nje ubona ligagasi khona la iTable Mountain lapha ya ubutijabulisa nebangani bakho lababili eCape Town. eSwatini Mobile ikuniketa lithuba lokuthi ubunele uhambo loluya eCape Town uyojabulisa nebangani bakho lababili. Kwakho nje ukuthi ufake i-airtime ya 100 emalangeni bese uchapata *279# unqome bangani bakho lababili nabo kumele kube ngabayifakile le airtime ya 100 emalangeni ukuthi babe sethubeni lokuhamba nabo. Etukwaloko ngulo utothola 10,000 emalangeni cash walolu hambo. Lo mncintiswano uqala mhla ka7 January kuya ku6 February 2026. Ungasaleli ngaphandle. Gibela indizi yochaza eCape Town nebangani bakho noma umndeni wakho. eSwatini Mobile, your affordable network.